Dobro večer i dobrodošli na mom kanalu. Večeras ću vam pokazati kako da budete bezbjedni na internetu dok bilo kakvu radnju obavljate. Pa da počnemo. Znači, uđete u podešavanje, a zatim lozinke i bezbjednosti gdje piše. Prije svega, znači, morate napraviti lozinku za zaključavanje vašeg telefona. To je prva radnja koju morate obaviti. Znači, ja bih vam predložio lozinku sa brojevima, pošto ona teže, znači, da se otključaje mnogo šta drugo, nego što je običan šablon i tome slično. Evo kao sada što ćete da vidite. Znači, zaključavanje ekrana, tu kliknete. Potvrdite PIN koji već imate, ukoliko ste napravili, ukoliko niste, iznova PIN izaberete ili ukucate broj koji vi želite i ponovo ga 2 puta potvrdite. Evo kao što ću ja sada, samo ću zaštititi. Ja sam svoj ukucao. Zatim, sada, znači, ukoliko želite šablon da imate, da zaključavate, to morate zapamtiti vašu lozinku. Znači, ako zaboravite, morat ćete obrisati sve podatke na uređenju, uključujući fotografije i kontakte, zatim postaviti novu. I tu kliknete. I sada vi, ukoliko želite, na primjer, strica ovako da vam ide ili skroz ovako, čitava pa spojene, tome slično, trebate 2 puta da je potvrdite, da bi vam ona bila na vašem početnom ekranu. A zatim, znači, imate lozinku da unesete 4 ili više slova ili brojeva radi uključavanja. Kao, recimo, ja sam odabrao tu, veća je bezbjednost što se tiče da postavite brojeve. Znači, ukucate broj ovdje koji vi želite, možete od 4 do 16 cifara. Znači, od 4 do 16 brojeva možete postaviti, ukoliko vi želite, koliko možete zapamtiti, recimo mene je 6 brojeva. Tako da vi možete da postavite kako želite, znači samo ukucate 2 puta da bi potvrdili lozinku morate. I tada će vam biti lozinka na broje podešena, znači kada ukucate taj broj koji prvi put ste postavili ili već imate napravljeno, znači 2 puta, samo trebate ukoliko prvi put pravite da potvrdite 2 puta. To je što se tiče prvog tog dijela, početnog kako da se zaštitite. Znači, lozinka obavezno na brojeve, znači nikako šablon, jer nije preporučio, može da se otključa veoma lako. Tako da, ja bih vam preporučio lozinku sa brojevima, kao što sam rekao. Izađete iz ovoga, onda, znači, kada pravite lozinke na Gmail i ostalo, znači preko Google akaunta, Facebooka, Instagrama i drugih društvenih mreža, veoma morate biti oprezni kada pravite lozinku. Znači, evo, uđemo u Google. Evo sad, recimo, treba da se prijavite prvi put na Google nalog. Znači, otvori nalog za ličnu upotrebu ili za posao. Evo, odabrat ćemo za ličnu upotrebu. Primjer ću vam navesti sad ime neko. Marko. Evo, kucali smo ime Marko Marković, primjera rad. Idemo dalje. Znači, dan, mjesec, godina, znate koji da postavite. Recimo, evo, izabrat ćemo 11. mart 1984. Pol muško. Idete dalje. Sad dođe. Znači, možete i da izaberete, znači, stavite kao ovo ime i prezime što je. Marko M. 1, 2, 2. Evo, recimo ova.
2860366. Idemo dalje. Sad ovdje lozinku morate veoma jako napraviti. Znači, dugu lozinku. Znači, što dužu sa više slova i znaka interpunkcije. Znači, kao recimo sad Marko.m. Znači, ne idete od 1, to je isto moja preporuka što se tiče brojeva, nego recimo možete, znači ne od početka, no od pozadi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pa uglavnom stavite kao Mundo A Taraba, ovaj znak sljedeći minus plus, onda stavite tačku, zarez, znak uzvike, tome slično. Tako pravite, znači, većinom ovako ili još više od toga. Idete dalje, napravite jaku lozinku i onda ste bezbjedni što se tiče toga. Veoma jako, što dužu lozinku da napravite. Onda poslije toga treća po redu trebate, da bi bili bezbjedni, da instalirate Avaz Security. Znači, to je aplikacija koja je isto za bezbjednost i VPN, to ćemo u sljedećem klipu ćemo objasniti detaljno što se tiče za vašu dalju bezbjednost na netu. Kako da se zaštitite. To bi bilo sve u ovom klipu. Nadam se da vam se svidio. Pretplatite se na ovom kanalu radi još videa koji će biti objavljeni. Pozdrav, do gledanja.